Sorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagite showroom yeto nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingagi ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Wijakima mwanchomo likerali chinsa ni nye chia bono botukoli tukeli gali aramisi tariki 10 omotienyi ogatana kabere umwaka wechire bubere na mirongebere netane kene kionga chinsa inya asenjera yo bwikirano nche nigongoro kwa Aaron Ototo Nyangiri gotoko bwatana kuransa memenyerelio nigakoro kwa Wilson Makoli na kionga chinsa inye mwanchomo likerali nigo togochaka korwa ase county ya Kisii anamono umuchi obosongo sobo gatakati bumuchi obosongo ase kolege tariki abotambi Kenya kabaye kwa nekwa emambia lero maiga yo munchuliro oyomo koboka na konyora okoboko k'umuntu kuri ase omurangu gosegesieri kiogoswa ase ebiashara bya gusobonchereri bwaye egentukirira ogogoswa okonene nabwo gobotutukano banakwana kigwa nonya obotuki bwachakigwe kwanakia egekorekyo chinga kiokoboko kwanyaka bakoirwa ase enkendo.
Biblia inasema kwamba kitabu cha James chapter 5, nani mgonjwa kati yenu aite wazee wa kanisa wamuombee, wampake mafuta na kwa maombi ya imani yule atapona. Nira ni kitu ambacho kimefunga kama vile ng'ombe mbili, moja inafungwa huku na moja inafungwa huku. Sasa ile imefanyika hapa, hii ni nira, hii duka imefungwa ili filisike. Nakuja hapa, usiogope. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishie. Baba, huu ni uchawi wa biashara, ili biashara hii mfalme ikapate kufilisika. Baba, nimekuja hapa na ukapate kuvunjika na usipate kuwa na nguvu kinyume cha biashara hii katika jina la Yesu Kristo. Na Mwenyezi Mungu Baba, moto wa Yesu Kristo ukapate kuchoma kila hali ya uchawi huu na ikapate kuvunjika na ikapate kuwa majivu. Bwana, neno lako linasema tusiache mchawi aishi katikati yetu, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, katika na matuka makoka magigaya barkuwa beskuru ya Nyamira National Polytechnic korobekana kwa muruganilia magani ao ayua ayamabo ale okoroswa kosokania koroterwa epara erange ne skuru yo nigo oboternali we county ya Nyamira babwatrana litukulia lero nakwana kemne pale ya chakere koroswa ase banyara koba aba kwanakia gose eba kolira gochikwana kemnango geribale amagani onsi ya barkuwabo muna agotumanye umulikeito Polcap Okara. Amatuko amake mahiga ya borokiwa abo bagosoma ase skuru ya Nyamira National Polytechnic gosoka ase para erio korobekana ni gorero eserikali ye county ya Nyamira bachaka koroisia epara ukwana na getembe nigo yo tenenerete okoroisi wa wechipara ase serikali ya Nyamira otebire serikali ya Nyamira nigo yasirire egetambokero ekeiga asokura konya omuchando oyo bana gato atekiande kenena gateba ta gotiga abana basumbuke nere kabwate means program neto bwata genda tegana governor koro integrated roads agenda de kurbomwaga moya chire nyamaya ya chire mekenene neregenderete lakini wana gavana tena turamnyoka gaiga as an emergency ensema yaye omo MC bwe wodi eyo yaitibo la Mexiquea unyanja nigo ateba egetambokero ekyo nigo yachire asobwango maiga yokubwatirana okuya korwaso mubunge onoth mugirango moske Joash Nyamuko aboigo mugavana Nyaribo asasabire abantu koba abatwereru igoro yokoroisiwa wechipara okoba asebono ebiragitani igobire ase wodi ya Bokeira twakorete consultation nomu jumbe Joash Nyamuko toka consultant nomu governor Amos Nyaribo erinde tubwaterane bunabarai because para teri ya MCA teri ya mochumbe teri ya governor na inchina kingote y'abantu baito n'amagoso asabete onye notice yerwe gumapema bune pare yune bwato mochando totekia tu une tu atekiri tukoria rero yogotome biragita birosi kangonde tayo tugute togo gitoma na tarase wodi yitibo korore bibanda birororo na sangino na muraba ba sambire tuchipigipigi umuchumbe nante bibuna ngoba goreta tore chipigipigi ibere erinde banyara gosukero obogima bwabo abantu baitu babaremereri ebiragita boniga birase wodi ya Bokeira bikorbokeira biche magwagwa bikochugumagwagwa bimaye gocha itibo erinde tobabaremereri kero mwe MCA nera iniare nande nera nachorire nera nabegete pacha itibundi bwensi kubwatekana na yaiga nigo aborokiwa beskuru ejeiga bagokeire egetambokero ekyo. Jina naitwa Dennis Omondi, President of Nyamira National Polytechnic. Nataka kushukuru sana, nimeona the county government
ingiana na kazi yenye tulikuwa tumewaomba watufanyie, though ilibidi tuingie kwa barabara ndio watukumbuke. Saa hii tunawaomba tafadhali, next time mkisikia kilio chetu mkuje before tuende kwa barabara. Majina naitwa Caroline, the cabinet secretary for Nyamira Polytechnic. In my side, I'm very happy, but naomba kazi umeanza, at least finish the work that you have started. Msianze kazi alafu mnaacha katikati. At least let's finish this work at least within shortest time, at least wanafunzi wasikie bora. Samson Mitanya Buga inomo mukaji wagaga ninari gusabanga ki kamuranje na ndimo pale yegale iguye be kwa moro muisaine na inde saita ya ama libata ya takurura street rise chibe kwa muranje ekyagara bana tomanya tebisunte ima abana bagotibogaria mbaiko etaborunge buya Hinkoribota Gatembe korwase wodi eyeiga ya Itibo egotoka ime ye bunge ya North Mugirango county ya Nyamira. Njefatigad Hisemba na higati ya ba onchorei gose abara ibechiro na babwatani hao korwase bunge ya Gitutu Masaba egotoka ime ye county ya Nyamira nigo basokera kwe murunganiria askiri bagateba buna nigo babekire ensemo gose batarikanyora obwende bwabo kurwase oboteneri we county ya Nyamira yokora no mugavana we county ejo omusiki munyaribo atwanya kwa bakwe murungania buna nigo mabagaye kigasi atarikanyara kabaga kobachira ngano na magandira kobagachira taligocha ebirengo biri bibwenderte maragotumwe imbuligito Paul Cup okara hegati y'abamenya abayiga kurasa inseme ciga cyabo Gitutu igo besokiriye na korokyo gotago kiwo kwabo asekeria batebirone no gotigo magega kurwase serikali ya county ya Nyamira asokorwa ebirogo ao ikyabangomano no monogeri na boigo no gwakwesiko kwa MCA wadi yeligo momoske Nyambega Gisesa rokurigererwa Gitutu inside Nyamira county ntu abwato mu minister urenge minister ya eliti mu minister ya gaserigwa kero giki karwego kya sangao tugatwara mu county assembly clerk pia akarusigwo egetaye ko incidence ngange bintu byakorekanirebo ene move ere calculated yogo side line aba Gitutu completely mange stadium ne wenete ko kokorwa na wana bana baite bichana binyori bibarua sengencho kwenyorera asoma kimabo urocha abana bichana basambara tikira sengenjota bwa tigasi na inde bechualire anene buna abana bamura ntobo iko barora buna abana bali bengenja sama tukali mutu na inde kere bira kitabya kita sensemo ya Nyamiro mugafano ito nkwanya rite ko ena na mabaga tukaranga kwa ena neta mabaga kichini turangire tinone bichana bikurwa nsemo ya mango bikwanire na biro byo be mirimase no ano bontereba no angasi ende ya be gitu ase account igo twagusabira rira abana bali abamura na baro banyore egetaria sensemo ya Nyamira bagukwana boigo nigo bagikire gitambukire kyeko gwakwesiko kwa aba MCN ne bali barenge asebunga mashinani asekeria nka abange babo nigo bakurukurwa seti nseme kiga cyabo Gitutu kurinde bali abakweberekera kurwa sorgongo rwabugirango nigo batigwa magega egento bagikire amakuru ku aberi koruma gwagwa taseriri buna babande baseriri esengenjara umugirango tomagoro tonyore nana lamik square nana umugirango ojo sobonyaribo ponsi abuna basobonyaribo mbaseriri na ubarenge bunge masinani na ubarenge mustari wa mbere onyana sinsemo ya magendero nigo batebere buna ngorigaro Gitutu nigo rwagendere ko barogo tugo magega yentono bagosereye gukinyara kwa bakwibwa tukanyamune serikali ya county Nyamira na nene asokugira gutakana ebango onye togotoka ntori apati asa abantu banyamira tona boto gutambuka na onkisiga iga ntobata Bagitutu baminto toba Bagitutu bakisi county asengencho chibese chinyinge ichikorubo Gitutu chiagenda Nyamira chikonda Nyamira ntobwatige ndokeko chiko tokonya bono niko bamuganiriye umugabara we county Nyamira muske amuski mu minyaribo kunyara ko bagagwe soke ari muri kana kwerera engani yiga bwekirano elio Abagitutu na brobo bwataniwe asobogambiwe county ya Nyamira kwenekya magendero bwekirano guchase chinsemo echonsi kinyomba nchi yete keroke beyosi kibaba nyabiasara ba minto beyosi 13 chibesa chikayi chitarinka nga milioni 10 ororo mugavana tato etikende yonsi lakini konge beyosi kibibere bikaya akaimo ki milioni 2 akairo isengenje irange na sobo kebiri go boy go bikaye anda kaira milioni 2 ororo intu kene ngiyo twanya kororo
tugwabiria somo governor atukwanire bono igo muno mugetutu gose muna bagetutu we are very sad na inde nabo togenderete gutenenie bangeye ntumanyete na mamocho gotenenie bang lakini nkio koera omonto obokima otari gochi mogondo atoeta bagirango obokima mbatageti gotochiera mogondo tiga babero aiginko ripoti getasene kya obwanchete kya Gatembe kuroiga imeye wadi Eligoma ebunge ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara na mwanjwa murigali omugumererwe kaunti ya Kisii omoskedonya Doris Aburi nigo agenderia nemeroberia yogosira ebyombe nababwatani anene mono ime ye kaunti ya Kisii litukulia lero nigo moskedonya hakirana ase wodi ya Birongo ime ye bunge ya Nyaribari chache ase anyarakabaga koena na ogosira gochia se byombe ibyenyaga bigakana chinsemechyo nabo igo nigo moskedonya hairali bagalia bene kokwanira igoro yobosagani bwabere bokaene kigwa ase yabisiaye chingagi chyo korobekana yabwango iga ne chingaki abasaye bali korobekana igoinyora litukolia 77 mulikito Daniel Ntiri namange Okwana segeti yeskuru yoboroso ya Taracha yegotoka Birongo miye kaunti ya Kisii chingaki chetaro ya Magendero Moskedonya nigo chingaki echo halira gocha kobeko mukia ke Magendero ekero mwanga kerete chikura ingi mwata getengole ekampeni mutagete asomoiga oyikirenwa baigo na bwatani egatia abo baria bekisemi abo bolindi ababwatani begedini na borokigwa chingaki echo nigakwanira buya bokoremeremo ne serikali yera bisibono serikali erorora monye chorete isere mwayo monda ko rusi binto korere gasi imwana nyomba igobono chake kurwani serikali egere chake se biashara tufanye kazi nifanye kazi na ile serikali iko nifanye kazi siku ikifika mseme tunaenda namna gani nani amesema tufanye kazi agatatu nigarwe segeto hasabasae gotiga gotumeka bobe na banasiasa na mono hasokoleta chiburaburu hasemesangirikano na kwebwaterania na siasa chimbe icho chikwirira hasara no gosalika kwenibo hasaru mubwekano wechiburaburu cyo mwaka wechirubere nesano na ibere abagusiba menyete isiko gakigo barabange mokore gosoli baitubuna baite 2000 inchekilyo kana kingo batebi bagaseli kukoru Molo bagaseli kukoru Kitale bagaseli kukoru Kisumu yani tokatangaza tokalera tokarokutire refugee lakini munyorete toka naende bakorusi ko bache ndobwa tobole motoko ba bakito tare kobeko mono akendu kingo batebeli twarwanerere chiserikali chigo cha chiko genda tutakwerwanerera tusimeke chi avocado abangina tutakwerwanerera tutuke chiombe tutuke chimboli abakorwana tutuke bana korwana Kaki Mama Doris kirengaki amanda manago korwa ngochi obisi yomongina Doris chingaki chintu unairenga isano kaki gonga moro chingambia Tokurera mangana yuda kungo kosento kura. Oyo mitotonyo ikarazeta. Asi kwe na nakoreki. Yakoya meno. Lakini yanatuata wangajita mwirenga. Kore biara iga. Asomoiga oyumenyekanite buna donya special event chiskuru nigo chakonyeka ni chitangi iliokoro mochando bwa mache abasaye ase chigosori basirwa ibikundi byegwa chicheki n'abatakanwa baegwa chimboli keroyo mo ubuya bwagokerwa n'abatakanwa gwetania chimibiri kurwase kaunti ya Kisii n'Moskedonya ulira ocha kogenderia omurubiriga ase chiwodi chonsi che kaunti ya Kisii ase chibunge kianda nkurubaterega taseni kya Gatembe litrene nguruko Daniel Ntiri
na mwanjwa umurigereri abaremi n'abagwatani be cooperative ya yekagwa emayiktamna Kenyoro Farmers Cooperative kurwaze bunge ya bonchari tukulia no basangiririkana munjira ya kurigereria enjira yo kugendereria ekiombe kikiabo naboigo niko banyaka bakomochia obotineri bwe kiombe kyo asikere bagatana tibarochi ansikenya ikobage kubaragochia igendokirira barabo gosie kachia bisi che cooperative yo goikabanyaka bakonyora ogosonzorwa ko kumusana na oku kogentekana kwa chinsemechio munago tumanye mulikito Sam niyenda abarimi bekawa kurwa Kenyoro Farmers Cooperative kurwa ase bunge ya bonchari nigo basangirekana asiritu kolia rero eri kugani kumanya emeroberi bekire eri gukinia ekemerio kyo asensemeyo igo twani twarangire tumutisha gacha akabatebi baicha bakanga gucha tisakare nakabarangirio bisya kabaye notice ya matuko 18 bakanga kogenda kurangira umukutano Elio kwikirania umusangirikano uyo nigo bariganite ababusakurwa ase county anene mono barebe bunge ya bonchari elio kweraniriya amabolio igore cooperative iyo ase baikirana korende kirabataigwana nigo bagenda kurwa ase umusangirikano uyo. Wanakamati walikuja walikuwa wamechaguliwa na wakulima wote wa kahawa wa ile hii walikuwa wamekaa vizuri tukisubiri ya kwamba tuweze kuambiwa, lakini kwa mshangao ni kwamba hawa wanakamati ambao tulikuwa tumechagua wachunge mali ya mkulima walipoona umati wa wakulima umekuja wakakataa, hawataki kuongea kwa umati, ambapo wamekuwa wacheuli, hawataki kusikiza wakulima vile maramishi yao yako. Sasa vile wameelezea wakulima ni kwamba wanataka members only. Korengana n'abalimi abugwetera asa barayi babo nigo bayimurunganirie oburayi bube bwe cooperative iyo. Shida yenye iko katika hii society ni leadership, uongozi mbaya ambao umetobisha, imefanya society kulala. Society imekuwa sleeping elephant. Hili jambo la wakulima kunyanyaswa na kamati ambayo imekaa kwa ofisi imetukera, na tumeshikwa na butua jinsi gani walioteuliwa kuchunga mali yetu baada ya kuuza wametoroka na hata kutuangalia. Asabana bagoteba nga asense moye chinyumba che cooperative iyo cyanyara ko bachikonwa ase abarimi batamanyetigwe. Kuuza nyumba ya town bila idini ya wakulima. Ya pili ni kuuza shamba ya wakulima ambao iko Kenyoro. Mwanzo waliuza shamba pieces 9 ama 8 ambapo wakulima hawajui na pesa walipewa hakuna hata senti walipatia wakulima. Ni jinsi gani mashamba ya wakulima yameuzwa na nyumba ya wakulima imeuzwa, na hata hili shamba ambalo mnaliona hapa kwenye majengo ya nyumba za askari inasemekana kwamba limeuzwa. Na haya maploti yote wameuza hapa Kenyoro, wakulima hawa hawajapata hata hela. Hawakuuzishwa, hata hawakufanya public participation ya kusema wakulima walikubali iyo mashamba yauzwe. Nigo bono baganiri abarayi agwesonani erikogayana engusana yue bigatiye cooperative yu naboigo abaremi. Chukua hili jambo kwa uzito ili mpate kusaidia hawa wakulima. Omogambio ito Charles Onchoke mbuya mona twaikirase twaikire gaiga igo togo sabaiga banya twabakerete chikura moro bisima okonyora ngari ino mwalia ebintu byabaremi byasarekire bweso imoto konyo bwangu mbuya mona nigo yababetereria gusieka kachia bisi che cooperative yu wekera amaboli yabo anyare kobaga kwiranirirwa. So hawa wakulima wote kwa jumla wamefunga ofisi zao, kiangalia huko chini wamefunga, na wamesema ya kwamba hii kamati hairuhusiwi tena kuingia katika hii ofisi. Kuripoti ya Egetaseni Kiagatembe, Nchen Sam Miyenda. Na mwanjo muligereri abonchireri bechiro ya Darajambiri tukulia lero nigo abamirana somoro bali pogochora abarayi babo una agotumanya mulikito Gabriel Nyakundi. Ditukole rero nigo abonchireri bechiro ya Darajambiri yugutuka ase county ya Kisii yakora obochori wabarayi ase echiro eyo.
Nigo bucholi obuiga bwakorekana ase chiro eyume ase abaki 240 baikana gwochora abarai ase boigo omuwaziri bw'obonchereria korwa ase kaunti ya Kisii aikaroro na korwa certificate gochiasi baria bachorwa ase boigo abarai abaiga ababanyara gochorwa baganirie abonchereria gochia kubabwatesia eri kwenekia kinia bari echiro yeiga ya daraja 2 auga yare bosia moru mote byako nakanaka obanchera ukabanda bare bosia ora nyora bani kubago getose bono bare ngabanjira ninga banda bare bosia mawamba isenya tigango twakeriya sambia mono asengera gochora bara babwatira niramo eseye astiwiki kya interesa to asabanda bare bosia iga asokoriye keru iganda ya 2 market okonya banyamiasa Nchumuna mo chairman na rengo na ya sawa korogo na kore kieke mechando nesi asere ndobono mna management we are available. Asante kwa kusimama na sisi na ukweli upendo ambao umeonyesha kwetu. Wacha tuseme kwa ukweli ya ile ukweli ya Mungu, tutawafanyia mazuri ile Mungu amepanga, na nyinyi mbarikiwe na soko yetu iende mbele sawa sawa. Tubeke kirogo ngambu ya mama. Umetuuza kwa njia nzuri. Egeko geranga mwanye talinu kana ngonto tene imiga iga. Marieta itoko senje kuna njeri alengeri ngao kabisa. Propaganda, lakini tena nimerudi kwa miaka ile 3 bado nitawafanyia kazi pamoja na viongozi wote na wafanyabiashara wote. Kila mtu atapata haki ya kibiashara yake bila kusumbuliwa, bila kutatizwa, bila matatizo yoyote. Tuseme amina. Kufanya uchaguzi ambao ni mwema na wenye hauna ukabila wowote, kwani mmewapa viongozi wenu ambao mlikuwa mnahitaji, mmewapa viti, na sasa ni kazi yetu ya kufanya kazi. Igobagania abonchereria kugendera kubwa amo na kubabwatesia na kubabeka boigo asamasabo iri kwenekia ngukinia bare chire iga ya daraja 2 na boigo asebaganire asebara kole amagoso iri gocha amo na abonchereria iri gosemania iri konyora lichibu na challenge abako ranga yambu yokora lakini tori kogenda buya ono lenda ekole ko ruisikali ngike ko garo tigentantane ayotango koro onkorore tafadhali wa mama abanyina na promise tiga na tebete iga inga bono iga ntomanyete inchebuno monto ese na terreti lakini na basabira mabera nande toira namo tobwaterane kuna baraiba daraja 2. Wangapi natuombea mema katika ofisi ile siasa mbaya, si mnaona imeisha leo? Sasa tuende wapi? Mambo ya siasa imeisha. Mwenye ana siasa tena ajipange mwaka mwingine ambayo itakuta. Kwa saa hii tushirikiane tufanye kazi. Tuache tena tambili kolia, ndoji tikoligania. Si ni ukweli? Wana na bantu bami ndoka aje kale biashara na marambe, tara bantu baida bausa ujimotu, tubuatirane. Nigo boigo omwemsie we wodi ya Kituru Central omuskedio Kinyarango aikirana na kugokera obochori obwo asaganiri abonchereria gochikobwaterana amo Kingori bwoteria egetaseni wanchite kyande gikomi kagetembe kurwase bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii eritariane Nyakundi Gabriela na mwanjwa omurigererie nigo county ya Nyamira yaigura ebirasi bibere ase skuru yoboroso ya Marara ase gusabune njira ya makwanda gusira amasomo y'ebirasi bike gose ECD ono moyiga nyaraka bagokiranwa amo nomo waziri bwechisemia se county eyo CPA Emilio Gaga na boigo omoteneri gose chief officer bwechisemi Sipora Orina. Nataka kumpa shukrani kubwa gavana wetu wa jimbo letu la Nyamira, maana yeye ametuletea madarasa mawili ya wale wanafunzi wa chekechea. Wanafunzi wale wangu ambao ni 69 amewapa madarasa mawili, na zaidi ya hayo madarasa amewapa vyoo 3. Kuna choo ya walimu, kuna kile cha wanafunzi wavulana na wasichana. Zaidi ya hiyo tena gavana, shukrani kubwa, maana umewapa tangi ya maji ya kunawa baada ya msalani. Na sio hayo peke yake, yale madarasa mawili gavana wetu yako na fanija
madawati yao na meza ya kuwekelea vitabu wakati wa kuandika. Hilo ni maajabu ambayo nimeyaona, maana shule zingine hazina vile viti na meza, lakini Marara iko nayo. Na hatuna budi kukushukuru mno wewe kama gavana wetu wa jimbo la Nyamira. Na tunaomba gavana, zaidi ya hayo madarasa, maana wale wanafunzi zaidi ya masomo, madarasa na madawati wanahitaji chakula. Ili waweze kusikiliza vizuri darasani, kumakinika katika darasa, wanafaa wapate uji angalau hata kikombe kimoja. Hilo tulijaribu sisi kama shule, lakini tukafika mahali tukakwama. Lakini tunasikia una mpangilio wa kuleta hiyo uji katika shule yetu hii. Gavana, tunakuahidi kwamba hiyo uji ikifika katika shule yangu hii, hao wanafunzi watakuwa wengi na hata masomo yao watanawili zaidi ya vile wanavyofanya saa hii. Gavana ni mchache wa maneno lakini ni mchapakazi. Hiyo ndio kitu naelewa. Hii project ambayo imefunguliwa rasmi hapa leo ilikuwa brainchild Elijah, leader of the majority. Hii proposal yake ikafika kwa governor na alikuwa naelewana. Governor akafadhili hii shule, akafadhili hii madarasa. So obviously tunasema asante na Mungu aendelee kumbariki. Pia mono pancho moligereria sengencho wacharoka amo na intwe ase lituko liarero banoto ukolera keonga chinsenye jeni gongoro kwaro ni ototo nyangiri kuranseme menyerio ni gotebwatira nere Wilson Makoli na kuranseme transmission to batira nere Kevin Ongeri ko DJ Atsan twara obotkobya Baraka ninjo ninjo etembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo musomboro jo kolita tondana ona kugiragira abantu bari anje ngopinga kiaya okona gotoma ibintu ngekiaya ekiaya ngire kiaya oganyete ngaya bono ngekiaya no mugabyo yayo uyu ngaya bono yayo uyu oyaya naki mugira bwa meseke musomboro jo kulita tigana kugiragira ibintu nyori gikwanyora nange keigo ne ikiao ikina ikiao mugira bwa meseke musomba da toro jo kuria kara abantu mbakari jinda anyandagera teyo kari meseke kei o ngoko girere meseke ko no girete esa urioro je gento keriko rumo nkeki origereti ekitari kiao mugira bwa meseke musomboro jo kuria igaro je gento getenkera ari Baraka ninjo ninjo etembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganiri erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simu gwetera seti namba chabo 01111615
00. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na